tēnei te wā, ngā kōrero kei ngā waiata. O ana, te ihi te wana, haere mai rā tātou katoa. He ngā matatini, kua kotahira tātou. Kua kotahira, kua kotahira, kua kotahira. Kia makarite, karanga nei te matatini. Kia tata. E tai wiwini, e tai wawana, no maira ki te tai haua uru, ki tēnei te matatini o te kāhui maunga, he kāhui tupua, he kāhui wairua. E ngā iwi o te motu, tēnā nau mai, piki mai, kuhu mai ki tēnei te pāhotanga mataora, e kawe atu ana atu i te papawhenua o Pūkōrero mo te rā tuatoru. Mai tika. O te matatini, kaore kore, e hīkaka ana te motu whānui ki te mātakitaki atu i te kapa tuatahi kōwai tērā e te iwi. Ngāti whakaue, no reira. Whakaue. Kaore kore he rā nui te haere ake nei. Tika ra. No te ruapo nei o te ata, tai mai ai te makiu tāngata. Kāre kore ko ngā pataki tērā o ngā whakaue i tai mai nei, ko ngā waka tērā e rārangi mai ana ki ngā taunga waka, ko ngā hoiho anō hoki tērā. E karawhiu ana i te mahi o te hoiho ki runga ki ngā taunga waka anō hoki. No reira, e kite ana i te makiu tāngata i tēnei ata. E te iwi, e mara ngā hau i te whākaraka i tēnei ata e pai ai taku tai mai ki konei ki te kōrero atu kia koutou, mōrena. He oi anō, hei tautoko, hei tō ai tia i e rā kōrero, kei te kite atu au, kei te taha maui o te ātāmira, e hia kēnei ngā rautangata kua tai mai, e tatari ana kia huakina ngā kēti, kia oma atu rātou ki muri i a mātou, kua tai mai wētahi. I think he VVIP we nei hunga. Engari, kua tai mai wētahi tangata, ara e hia rautangata e tatari mai ana. He oi anō, ko mātou tēnei o te ao pāpāho Māori, te haunumitanga o Te Ao Māori News, Aukaha, Tahu News, te reo o te uru, me mihi hoki ki wā mātou reo irirangi Māori, puta noa te motu e hono mai ana ki tēnei pāpāhotanga hoki. Ai, ko te korimako o tarana ki tēnā, ka whakapāho i tēnei o ngā matatini o te kāhui maunga, o tira ngā reo irirangi Māori o te motu. No reira koutou ngaitari ngā pīkoko ki ngā mahi haka, tēnā tahuri atu ki te korimako o taranaki. E te whānau, me haere atu tātou ki te kōrero ki wētahi wā mātou toki, wā mātou kaipapāho. Ka timata ake kia koe te kawa, mōrena. Mōrena e whati, mōrena korua, mōrena tātou katoa. Ai, he rānu nui tēnei ko he rānu nui ka timata te arawa waka. I te rā, ka whoatu i te rā kauhaka me ki kia tainui, ka hoki atu te rā kauhaka kia te arawa ko te piki kōtuku ngā tirongo mai tērā. Engari, kei konei kei taku taha i tēnei wā tetehi o ngā kaitautoko o te kapahaka o Ngāti Whakaue, ko tai haere pehana koe i tēnei ata e hoa. Raui. Pehana ngā piropiro a kua nei ka tū ko te kapahaka o Ngāti Whakaue, tetehi kapa kua tautoko nui tia e koe, tetehi kapahaka kua mātaki ke koe i tēnei o ngā hōtaka, ne, pehana te wairua. Raui, kare ngā kōrero e tāna te whakapuaki a whakaro i tēnei wā. Ngari, me hara mai au te tautoko marika i taku rōpū, koe nā te maringa nui. Ko tai koe ki ngā whakaharatau hoki, kōrero mai mo te wairua maroto i te rōpū. He wairua whakatoi, he ngā kaumāhaki, he humari e hoki o etahi. E maha ngā tāngata, ka makarauna engari, mena ka whiua i tēnā raiti, ka tinihia, ka mahi a ngā mahi. Kāre kore hikaka katoa ana koe koutou koto iwi, ko te rite i ahau, ia whakaue! Kia koe te waihoa.
Tēnā koe te kawa i e rā kōrero. Me te mohio hoki ai, hei te hauru ai te waru, ka tū ko ngā tifikaue me te aha nō nā pōnei, tuku atu ai a tenga rangi tauira i te rārangi waiata me ngā kōrero roto. Nō reira, taihoa e rā kōrero. Heo ai anō e te whānau, koe atu. I tēnei wā kotoa mātou tangata, ko Te Kei Alapaki Andrews tērā, kei ngā toa hoko. Me tōna tikanga i tēnei ata takurua nei, e whai kawhe ana ia. Tēnā koe, Shek. Tēnā koe, Regan, o te rā morena kia tātou. He ohonga moata tēnei mōku, so I've come down to Tata's to get me a little espresso shot. Nā reira, before everyone comes in, how's it been for you to, sell all these coffees this week at Te Matatini? Oh, it's amazing actually, because everyone's been really open to try something different, and this is what I love about this event, because it's so cultural and it's so nice to be amongst cultured people, and they're willing to try everyone else's culture. So we're actually presenting Lebanese, and we do traditional Lebanese food, and we also introduce the Lebanese coffee, and what makes it different is the fact that it's grounded really fine with cardamom, so it takes the bitterness off. I mean, some people are like, yeah, it will taste a bit funny, but generally 90% they're like, oh, that's different, that's nice, So it's been a really amazing week. We love dealing with Te Matatini, especially the crew, the organisers, Kei especially. This is our second time. The first time we only had like 3 items on the menu. We sold out. So this time, actually, I'm really glad to see a lot of the Maori people being healthy as well. Like they're coming in and they're like, oh, I want to be healthy, I don't want processed food and stuff. And I'm like, well, that's what we offer, We don't want to advertise as healthy because sometimes puts people off. Yeah. But we want to advertise the taste, the deliciousness of the food, the freshness. And I think that's why people come back. Yeah, and I'm going to try this beautiful espresso shot for everybody. Careful, it's hot. It's hot, it's gotten me up here te whānau nā reira. If you're here at Te Matatini, haere mai kia Taters, get you an espresso shot. You're going to need it at te whānau. It's going to be a long day here at Te Matatini. Ka hoki atu te mauri kia kōrua. Me tō wai mari e hoki e Shek. I tō whiwhinga, I tō rongoa, I tō kawhe i tēnei ata. E mihi ana ki a koe o tira kōrua. Me te aha, he rangi nui tēnei mo te arawa. I tēnei e tōru ngā kapa hakakatu i te papatū wai i tēnei wā. Engari, ko tō tātou tangata kua hoki mai, ne? Nā, e te whānau, e tikana kia whakawhiti nai nei, kia Riria Dalton Reedy, e whanga mai ana, e Riria mō rena, kei te pēhea. Mōrena whati o tira, mōrena kia koutou katoa, ai ko tai mai mātou, ngā manu moata o te Matatini mō te rangi tuatoru o ngā mahi haka e hikama, kei te whangatonu te maria ki ngā kapa o Te Kei, kia whakaeke mai ki te papatū wai o te Matatini, kei muri ake nei, ia mātou i tēnei wā, heoi anō, me whakawhitia te tātou ki tētahi o ngā kōrero, me te tumu whakarai o te Matatini, ara tā mātou ui taha ia Carl Ross e hikama kia whakawhitia ki tātou. Nau mai anō e te iwi Carl Ross, tumu whakarai o te Matatini ko tāi mai i tēnei ata. Hei whakakōrero i ngā kaupapa nui o te wā i te mata. Tēnā koe? Morena, how are you today? Yeah, well, I'm happy to be here, albeit very early, but there's still so much going on this morning, isn't there? Okay. Well, early bird gets the worm. That's right. And I think the tiketi, the tickets selling out for finals day is a big hot topic at the moment. What can you tell us about that? Well, I think the festival's grown over the last few years, and it's just got bigger and bigger. So many people want to come to Matatini now, and everyone wants to see the finals, so they've all bought their tickets early, and this is a new trend with Te Matatini. You see people, this is the most tickets that we've ever sold prior to a festival, and we've got people travelling from all over New Zealand and around the world now. So a lot of international guests are now coming to the festival because they want to be part of it and be part of the atmosphere and see our people and our te ao Māori. So yeah, that's where we are. We've sold out, but the big thing about it is we've still got tickets left for today and tomorrow. So yeah, I'm urging everybody, if you want to be here and experience it, come along, because we've still got
few tickets left, yeah. Are you expecting those ones to sell out as well? Yeah, I think there's going to be a big rush. Going to be a big rush over the next 2 days, so we'll see how that goes. Yeah. And how has everything gone so far? Has everything gone to plan? It has. It's it was a lot of work in the lead up to this one. As I said, things have grown exponentially in Te Aukaha, and yeah, no, everything is going bang on plan actually. Yeah. Can I just ask you about international delegations? Are there any international ambassadors or any notable figures who have arrived at Te Matatini? Yeah, we're hosting ambassadors from different countries every day. Today's schedule, we have 30 First Nations coming in at 10:30. The Ministry of Foreign Affairs and Trade have got 6 ambassadors from around the world coming in today as well. We also have the we also have the Polynesian Cultural Festival Centre from Hawaii here that we're hosting, and we all know what that's like. It's really cool, and actually it's really good to be able to reciprocate the aroha that they show to us. Every time that anyone from New Zealand goes over there, they always look after us and their luau and everything, so it's our turn to awhi them now. And last question before we let you go. Are you having fun here at Te Matatini? Oh, absolutely loving it. Getting the steps up. And the good thing about it is it's up and down the hill. So, and it's the feeling here is great. The whānau, as I said yesterday, all our kids and mokopuna running around and swinging on the trees down the bottom. And every time we walk past them, hey, te aki nei ngā rākau, kaue pakaru. But they're having a ball. Everyone's having a ball here, yeah. Kei taku matua, tēnā rawa atu koe. Thank you for giving your time to our whānau every morning and every day for this kaupapa. Mihi ana kia koe. Kia ora rā. Kia ora. E te iwi hoki tonu mai, hoki mai, me te mihi ati kia koe e riria, a mo e rā kōrero ki te upoko o te Matatini kia Carl Ross, me te mōhio, ko riria hoki tērā i tū ki te whatarangi ki muri i a māua, mo te kapahaka o Pariha, no reira, e mihi ana. Heo anō e hoa, kei pō he te iwi ko Ngāti whakaiwe anake te rōpu kātu i te rānei, engari e he, ne? Tika rawa. He te kaumārima katoa ngā kapa katu i te rangi nei ka tīmata ki a Ngāti whakaue, te haurua i te waru karaka, ka tahi ko ngā pua o te kōwhara, ka whai ake, whaia ko te piki kōtuku o Ngāti rongo mai, whaia ko te kapahaka o te hau tawhiti no te whenua moe a, whaia ko ngā waihotanga no konei anō hoki. Whai muri ake i ngā waihotanga me te mihi ki aku cousins o ngā waihotanga. Ka peka atu tātou ki roto o ahi te reiria, ko manawa mai, tawhiti mai te whenua moe a rā ko ngā pau o te haka o tūhoi ko te kapahaka o rua toki. Ko te reanga morehu o rātana, no reira e hikakana ki te mātakitaki atu i a rātou. Engari ai, i roto, me te mōhio ia, ka kau ngā kapahaka i tēnei rā, ne? E rua ngā kapa ka tū, ko rātou hoki te mana whenua, no tēnei takiwā, no reira e tino hikakana ki te mātakitaki atu i te reanga morehu o rātana, i raro i ngā whakahaere o te tae pakameta, i ki te tātou inanahi. Ngā purapura, me te hoki atu ki e rā momo taira o tēnei whenua tonu. No reira, taihoaka ki te pena ka pērā hoki a te reanga morehu o rātana. Engari e hoa, te rā tuatoru tēnei, mo te hunga hakanats, re karawa atu ngā mahi. Kua tai tātou ki te kei o te waka, kei runga i tau a kei, ko te tehi o Ngāti no kapahaka o nāia nei, no reira kia tahuri ake tātou, kia te kaua paura, mo ngā tai pito o tō tātou kapahaka tuatahi. Kia ora anō kōrua, kia ora anō tātou, hikaka pai ana tēnei hunga kei muri a hau ki te mātaki i te kapa tuatahi, ka whakaeke kurunga i te papatū wai i tēnei rānka ko te kapahaka o Ngāti whakaue tērā, tai atu Aukaha News ki tētehi o ngā whakaharatau, i reira whakanui ai tēnei kapa i te huringa tau tūako tahirau, koroba o Wikilis. Anei, a Ngāti whakaue. Oia nei rā te utu
No reira, e heke ana ngā roimata kia koropom, I hinga e te marama o noema i te rātau. Anā kua e hia kēnei ngā marama i tana wehenga. E rongo tonu ana i te pauri, e rongo tonu ana i tana tā mōwhanga. Ke tō ai tia te kōrero ko rātou o mātou pautuara, ko mātou kaumātua. Me te aha ko rātou hoki i te momo taira, e ngana nei mātou te whai. E hika ka pai ana, ka hoki ngā mahara ki te poroporo aki a koropom, ana i mua i tā mātou whakaeke ki roto i tama te kapua, i tino rongo i ngā kare aroto i te mā koira te wā tuatahi a hei mātou ki te tangi ki aia. Moku ake e tau ana te wairua i tēnei wā, i runga anō i te mōhio kua mutu tō mātou hōtaka. Engari kuhi puta i a kerea mā te kōrero i te atane ko te aroha, te kaupapa mā tuatua ka kawe mātou ki roto ki te Kāhui Maunga. Ko te rite ia hau, ia whakaume! Te Duncan McIntyre e te whānau a rā te whāinga. Mātua ko te, ko te aroha e kawe ana e mātou ki te atamira. Koira te kaupapa matua. Engari, kua whakapaukaha mātou i enei tau. E hara i te mea ko tēnei whakataetae noiho. Engari, kua āta whanake mātou i ngā tau ki muri. Ana kia o mātou whakaaro. Ko te tūmanako ko tai mātou ki te tei taumata. Eke ai mātou ki te whaioani. Koira te whainga. Koenei taku tūtuatahi ki te Matatini, reira koira pia tētahi whakamiharotanga moku i tēnei tau. Ko te kapahaka o Ngāti Whakaue tērā i tai atu mātou ki te urupā o kauai ki roto o Rotorua, kei muri ahau ko ngai ko oingo nui ki ngā mahi kapahaka ki konei. E tehi iwi, e tehi uri o Ngāti Whakaue e tatari ana ki te oma atu, ki mua i te ātāmira, ki te mātaki i tō rātou iwi a Ngāti Whakaue. Ko te rite ia hau, ia Whakaue. Kei te ika āwhiro te rua te kau mā waru, ho atu koe ki te rua kōiwi o mātua tūpuna. Hoki maira ki te hunga ora kaore, kore karongo i te aroha i a Ngāti Whakaue i tēnei ata. Me te aha i te whānau, ko te ngāwari, right, hoki te kai tātaki wahine toa o te whakataetae o te Matatini, no reira, e hikaka ana te ngākau ki te kite atu i wana taira i tēnei rā. Heoi anō, ki tētahi atu wahine toa e whangamai ana, i runga i tētahi golf cart buggy, stole my job, ka hoki kia koe e shikaila. Morena kia koutou katoa. Whaimuri taku kape, ko whai au tētahi wagi. Nā reira, ko piri mai au ki te taha o tata. Koia tēnā e traiwa ana i ngā kaumātua, ngā kaipāpāho pēnei ahau, ngā tamariki katoa, e piki ana, e heke ana i te maunga. Nā reira, morena. Morena, atamari e, tēnā koutou. Now, usually you're in the front seat, but how does it feel to be in the back seat for once? Yeah, I feel quite privileged being driving around, driving around by fire. Bit different. I'd rather be in the driver's seat myself, but yeah, it's good. Kapai, and I've just said that, you know, you've been driving around Kaumātua and Tamariki, but you've had someone very important in your golf cart lately. Ai, ko te makauariki tērā. Waimari anau, te trawa, te hariaia ki ngā toa, ki te hoku e te tāanga mōna o tira mō tamariki mokopuna. Yeah, so had the privilege of driving the makauariki and her bodyguard around to, so I'm on the straight here, and she asked me to drive her around the shops, which wasn't too thing on, driving around there, but,
we kind of do those things for special people, I suppose. And how many times have you been, driving up and down this Maunga this week at Pūkōrero? Probably 100 times in the last couple of days. Picking up our kaumātua, those ones that, need a bit of a awhi. Our hapu wahine, and just anyone really that, looking a bit stressed and that need a bit of tautoko. Aye. Ka pai, and what's been the number one spot where the kaumātuas have been wanting to go? The kaumātua lounge, which is just ahead of us. Just to go down there, have a cup of tea, have a bit of a whakataetae and watch some kapahaka. Ka pai, and can you explain for our whānau at home, because they don't know where we are. Where are we at the moment? We are at Pūkōrero Park here in Taranaki. One of the most, I suppose, beautiful places around here in Taranaki, where we have all the big concerts, all 660 and all that, the Maunga, which is coming up next month. But here we got Te Matatini, Te Kāhui Maunga, He Kāhui Tipua, He Kāhui Wairua. And just last part from me, Matua, you've got your tamariki are performing and have performed. Do you have any, kupu ake, any kupu tautoko kia rātou? Ai, ko tāku no, ki ngā rangatahi, ko whai wāhi atu ki ngā tīma, ki ngā kapa, just kia kaha, kia maia, kia manawa nui, tuku tau katoa ki runga I tāta mira, and just go hard. Ka pai, nā reira, ko tō te wākiranga I a tāua, ara e huri haere ana. Te tiro ki muri I ahau, Dan, if you can just pan back that way, you can kind of see that, the whānau are all ready to go. We've got kaumātua ready in their buggies, mo te kei I tēnei rā. Ka hoki atu te mauri kia koutou. Tēnā koe, Shaki, o ngā kōrero. Me te aha, I ki te au I etahi kōrero e rere ana ki te pai papori, e ki ana koinei pia te kaupapa tika mo te ao Māori I tēnei wā tonu nā ngā tāmitanga o te wā. Ai, nō reira, e rongo ana I taua aroha I tēnei wā. E rongo ana I te taumahatanga, I kōrero atu au ki Tākuta Ferris ina nahi, I pērā hoki wana kōrero me te mōhio mā wenei huihuinga. E ora ake anō ai te wairua me ngā ngākau me ngā hinengaro o te iwi Māori, and e kite ana I te rāhuatanga. He oi anō e te whānau, kua tai te wā, kia moko whiti atu rā tātou, kia Riria Dalton Reedy. Morena e hika mā, mauri ora I te whānau, kei konei mātou, kei te taha mātou o te papatū waiwai o te Matatini. Kei te kimi haere taku matua I a Julian Wilcox, taku mōhio, kei te mahi panipani ia I tēnei wā. Nā reira kia kite atu tātou, we're just going to try and find the makeup tent at the moment. Kei ko atu rā, ko Scotty Morrison. Scotty! Hara mai, morena. Morena. Yes, we're live at the moment here, te whānau. Pai, perfect timing. Pehea ananga mai I tēnei wiki. Tino pai. E rewa ana te ngakau, e harikoa ana te ngakau I te taumata teitei o tēnā ropu I roto I a rātou mahi tēnei wiki. Miharo ana te ngakau. Ai, o tira kei te kite atu I tō tīhāti. O nā te mea. Tēnei ata nei, ko te kapa tuatahi, tētahi o ngā kapa tino toa o te motu. Ko tēnei kapa o Ngāti Whakaue. Nō reira, kei te mau I taku tīhāte I tēnei ata e whakātu atu ki te motu I taku tautoko I te kapa o taku iwi o Ngāti Whakaue I rotorua. E pōhehe au ka tūkoe I tēnei Matatini? Kua hua koraua rawa I nei au ka mātakitaki ngā rangatahi mahi ani a rātou mahi rungi tatamira ka whakaro ake, kua hipa te wā ki au. Nō rātou te wā I nei, nō reira, ka waiho atu ki a rātou. I ngana au I te tau 2001 I tauranga moana, kia hoki anō ki tatamira o te Matatini, au ware ake. Nō reira, waiho atu mā ngā rangatahi. Kei te mea mai aku pāhi ai, kei hea tō tīhāti mo te pariha o Hikurangi. I rawe a Hikurangi. I rawe a Hikurangi. Kei reira ngā hononga ki a Ngāti Porou me te tairāwhiti engari au e mātaki ane a Hikurangi, ka whakaro ake. Kei reira pēr tētahi kapa
ka whakatūmeke i era atu. Waika hua, waika mōhio, a kene pēr ka kite anō tātou i hekurangi hei te rā o te matangirua. Kare kore ka harikoa, anko se ahan ki e rā kōrero. Kare kore, kare kore. Ko tira, ko Ngāti Whakau e tērā, hika kāna timata ki a rātou, ko wai atu wetahi o ngā kapa. I rawe ki au ngā pura o te taihau āuru. I rawe ki au te rā kapa ina nahi. Me ngā kapa, mohi o tia whānui tiana, i tika hurangi, angi tū, ngā tūmanako, rangiura, i rawe hoki rātou, maha ngā kapa, he ua te whakawehe i a rātou. Koe nei te haipapa nui kei runga i ngā pokohiwi o ngā kaiwhakawā, me pēhea tā rātou whakawehe i ngā kapa kia puta atu ai etahi ki te rā o te matangirua. Mahi nui tai ore tēnā kei rungi i a rātou. Tika tai, kei a rātou te mahi nui. Engari, koera ngā kaupapa kōrero te Kia ora, hai, honore nui. Honore nui te kōrero atu ki a koe, o tira ki a koutou i tēnei ata tēnā koe, tēnā koe, koutou. kei taku matua. O tira hoki ana ki a kōrua. Tēnā koe riria i e rā kōrero. Me te mihi hoki kia te manahau, me te mōhio e ka pāpāho a te manahau hei ngā miniti e haere ake nei. Ka mutu ko whakata Māori hoki tērā ka kawe ake i ngā tūnga o ngā kapa katu. E te whānau, kei te mātakitaki mai te hunga nei, e hia rautangata i a māiwa ko Regan e kōrero atu ana kia koutou, e tataria na rātou kia kuhu mai ki konei ki Pūkōrero. Heoi, kei pōhehe anō, kia tōwaitia tērā kōrero, kei pōhehe ko Ngāti Whakau e anake te ropu katu, engari ehe, no reira kia whangatu tātou, kia whakawhiti atu rā tātou kia te kawa, mana e whakamarama mai, ko wai atu, ko wai mā ngā kapa katu i te rā nei. Kia rā no tātou i te iwi, e tika ana tēnā kōrero, he pōhehe nui tērā ko te arawa, anake ka tū ki rua ko te kapaka o whakaue tērā ka tū, anake i tēnei rā. Me ki rā, ko koira he tohu, te arawa mā ngai nui, ne? He muri a hau, ngai pīkoko, ngai kōingo nui ki ngā mahi kapahaka i tēnei rā e te iwi. E tatari ana rātou, kia oma, ki mua i te papatū waiwai i tēnei rā. Ko ki te au i ngā kai tautoko a Ngāti Whakau e, ko ki te au e tehi ngā kai tautoko no te taitokerau ko taimai, ko te ropu, ko te ropu tuarua, ka whakaeke ki runga i te papatū waiwai i tēnei rā, ko ngā pua o te kōwhara tērā, he ropu no roto o maniapoto no tainui waka, he nui ko tai kaha mai a maniapoto i tēnei rā, ki te tautoko i o rātou uri, i o rātou iwi o ngā pua o te kōwhara. E tai atu mātou, o Aukaha News ki tete o rātou whakaharatau, anei, ngā pua o te kōwhara. Ko te kōwharawhara tērā, he tupu ka whai wāhi ki raro i ngā rākau taumatu o te nehenehe. I roto i te tupura, ka pihi mai he kākaho, ki te pito o te kākaho he pua. Ka te taki ana i a koka te aroha, i au e mahi ana, ki te wharekura o maniapoto ki reira, hono ai au ki era o ngā mātanga nei o te kapa haka ki reira i kuhu mai ki tēnei o ngā kapa o ngā pō te kōwhara. He kaha hīkaka, he kaha te whakaaki a tātou anō, i te mea ai, koia nei tātou e whakapuare i ngā mahi a tāne rore, hine te rehia, oroto mai nei a tātou o Ngāti Rere Ahu Maniapoto. Ka ki ana tēnei pua, ka riringitia te wai me ngā koranga, ki whea wāhi, ki reira pēr, tupu anō he kapa haka hou, he kaupapa hou, he aha ake rā. He take tēnei mōku kia hoki mai ki te kāinga, ki roto ki taku maniapototanga, ki taku whānau, ki taku hapu, taku iwi. Ngā kaunui anau ki te kapahaka no reira, ki au nei, koira taku kiko mo te kapahaka, he hoki mai ki te kāinga. Ko te manako nui, kia whakatupu a tātou tamariki ki roto ki tēnei, o ngā kōrero tuku iho o tātou, o roto maniapoto.
oku e tū ki te whētiwara o te nehe nui, tau atu ki te Matatini, ai te tau 2023 ai te tau kua Pēpuere, a tō tātou tū tuarua ki te kapa haka arohe o taimui waka, a tau atu nei ki te Matatini ki ngā Kāhui Maunga. Haere mai ki o, ki mani o motoe. Aira e te iwi, ko taku raurau iti a haere maringi tai mō ana kaura tātou ko te kapahaka tērā o ngā pua o te kōwhara. Ko hoki mai rātou ki konei ki te Matatini, ki te whakahua, ki te whakawaha i ngā kōrero tuku iho o mania poto whānui tonu wai hoki, ki te whakamana i ngā kapa kua o mania poto kua tūke ki runga i te ātāmira, i te whatarangi o te Matatini. I ngā tau kua hipa akene he ata ahua te kite i aku huanga o mania poto ko taitai mai ki konei ki te Matatini o te Kāhui Maunga, ki te kōrero i o rātou kōrero ai ke muri ahau i tēnei wā kua roa e nei iwi, e nei uri e tatari ana kia whakaeke ki runga ki te papa ki mua i ahau, ki mua i te papa tūwaiwai i tēnei rā. E tehi, i tai mai, haurua mai te whā i tēnei ata e te iwi, ko ingo nui tērā, ko ingo nui tērā. Mena ka kite atu koutou, he whāriki tā e tehi, he whāriki tā e tehi, kia hānea te noho, ne? Kia hānea tō rātou noho, kia kaua e māku te kumu, ko e tehi, kua mauria mai he kai, mauria mai he wai, mō tēnei rā nunui rawa, he praikete hoki tā e tehi, kia mahana hoki, tērā pēr, ka makariri haere i tēnei rā waika mōhio e taimā waika mōhio. Ko ingo nui e nei tāngata, no ngā tōpito o te motu, ko tai mai ki tēnei o ngā rā, ko te Kei, o te waka o te Matatini, o te Kāhui Maunga, ara e te iwi. Kia kei e ai ki ngā kōrero kua rangana e au, hei te haurua mai te whitu, huakina e ngā tatau o tēnei kēti ki te ao e te iwi. Anei, ngā kai tautoko o te heke ngā arangi, ngā kai tautoko o ngā rōpū katoa, katu i tēnei rā. Ai, kei te kite atu i te rārangi. Ai, kei te kite atu i te rārangi roa. E tatari mai ana i tōna tikanga kua puare ke ngā kēti i tēnei wā. Kua toru te kaumārua meneti atu i te whitu karaka i tēnei wā. Engari kei te kapi tonu ngā kēti, tērā pia nā te nui o te, nā te maki utangata kua taitai mai tēnei ata, ne? E tino kite ana i te hiakai. E kite ana ahau i te hiakai o te hunga e whangamai ana kia kuhu mai. Te hiakai, e harete mea e hiakai, engari e hikaka ana kia kuhu mai rātou ki te whai tūru, ki te whai i tērā tūru pai rawa atu, e pai ai tā rātou kite atu i ngā mahi hakaka atu i te rānei e hoa mā. Te kawa, kei te pēhea te wairua ki te kēti? E rongo ana i te hikaka e taimā. Anei te uri e rapi ana i o rātou waiwai kia whakaeke ki runga i Pūkōrero i tēnei rā. Hikaka katoa ana. E tehi, e tehi kua haha te kōrero. Ne? E pūru me ki, ne? E pūru. E tatari ana kia puta i enei o ngā kēti, enei o ngā taiapa. Tēnā hare atu ki tētahi o rātou kei mua. Pātai hea pia te wai i taitai mai rātou. I te mea e mohi ana i mua rawa i te ono karaka i tēnei ata. Ko au tērā i tai mai te ono, i roa rawa tērā rārangi. Nō reira, tēnā pātai atu i te tangata ki muara, hea te wai i taitai mai, ia, me tōna whānau anō hoki. Hai. Kia ora rā e hoa māpehe ana tērā, ko ai tō ingoa? Piki. E nā whea tai mai ai koe, when did you get to here today? 3 o'clock. Ooh, ha i pērai. Kia tai koe ki te pito tō mua pēr o tēnei kēti. Who are you excited to see today, my babe? Ooh, tēnā koe. I tai mai tēnei hunga. I te toru karaka ai ki ngā kōrero a tēnei nā ātāhua te kite i te hikaka i te kōingo nui o te hunga. Ngai pīkoko me ki te kapahaka.
Ki tēnei taha, tētei o ngā kia ora e hoa pehea nei tēnei rā? Kia ora te kawa, kei te āhua pukariri haere, i te mea titiro. Ko hua kina ngā kēti I tēnei wā, hikaka katoa ana, e oma, e oma. O, me tatari, me tatari. Ko bag check I te tuatahi, ne? Bag check I te tuatahi kei te taha katau. Ko e tehi o ngā tamariki, ko ngā kaumātua hoki, ko whakaekeke, ko ki te rāhau I ngā kaumātua o tūhaurangi Ngāti Wāhia. Ai, e oma tētehi, ne? Kia tai, hao pēr te wāhi pai. Me ki te noho ki te mātaki tēnei o ngā rā nunui. Kei raro I te rākau, ne? Kei mua rānei I mua I te papahure. Ane. E ko ki rā te matua, kaua e oma, e oma tonu e tehi, ne? Taringa peita me ki, taringa peita. Nea. Mea tahaere ne hae te iwi. Yeah. Crazy. Go crazy! Nei, ko ngā waihotanga e hikaka pai ana te kite I tō rātou kapahaka. Ai, me te roa o te rārangi, kāre kore tērā pēr kei nā te tino roa te rārangi ka kite pēr I te pito o taua rārangi a te waru karaka pēr. Tika, e rongo ana I ngā kaiāwhina e parere atu ana ki te iwi nei, kia kaua e oma, kia ātahaere, engari e kite mai nā koutou, kaore rātou mo te pakuaro atu ki ngā tohu o ngā kaimahi me te hātaki ihi hoki. Engari, kia mohe mai koutou, kei te haumaru te whānau nei, me te mihi ki ngā kaiāwhina, ngā tūtei, e manaki nei te kaupapa, e tautoko ana I te hunga kaumātua, kia pai ai tā rātou kuhu mai, engari e kite mai nā koutou I te whānau, miharo, kua kore tātou e kite I tērā momo, tairawa mai ki tēnei rā ne. Ai. O te kawa, e pehe ana te wairua I nāia nei, me te mohio e hūro ana, ngata. Morena. Hareru ana te papa kiko nei ki tēnei wāhi me ki nā te hikaka o enei tāngata, o enei hunga kia whakaeke, kia whai tētehi nohoanga pai, kia kite I te ātāhuatanga o tēnei mea te kapahaka. Ko tētehi atu o ngā kapa o te aharawa ka whakaeke ki runga I te kautū waiwai I tēnei rā, ko te piki kōtuku o Ngāti Rongomai. I whai wāhi atu a Aukaha News ki tētehi o rātou pakatihi. I reira, kōrero ai, mō tō rātou tū, me te hiahia, me te ingoa hoki o te piki kōtuku o Ngāti Rongomai. Anei, te kapa. E hikaka ana ki te hoki ki te whenua tairikura. Mō te ateawa, nā Ngāti te whiti ahau. Te kawe te kapa, e koenga ana te naka I te mea o te rata I henga tōku papa. Whakahoki atu ia ki parihaka. Nā ko te kapa, ko te iwi, whānui o Ngāti Rongomai o Ngāti Pīkeo. I kawe I tōna mate ki parihaka, nā koena. Ano nei he otinga ki tērā tau, tō mātai hoki. E kōrero pēr kāre te motu I te moyo, engari tōna te kaumārima tau I mua, e iwi ahi tere a Ngāti Rongomai. Nā te kapa, nā te kura, Ngāti Rongomai whakaora anō, no reira, ko ngā kaihaka o tēnei kapa, no te kāinga, ko tōna tikanga, ko te tikanga o te kapa, kia kapahaka kia hoki mai, nā uri o te iwi ki tō rātou kaipo, ana, kei konei nai nei, ko ngā uri o Ngāti Rongomai. O he kapa a iwi, a te piki kōtuku o Ngāti Rongomai tuatahi, mō te iwi. Ka taumata ki ngā tangihanga katoa o te arawa, koina me mātāmua tērā, te iwi. O te me tuarua te atamira.
Kua tai mātou ki te koutou kua pahure, no reira te koutou te pakeke, me te koutou te hanga hoki. Kua timata Ngāti Rongo mai tētahi momo vlog channel i runga i te Instagram. I ia te wiki he wahanga whakapakari, he wahanga whakamahana, kei reira ia te nui o ngā wā hātakehi mo tēnei kapa. Wetahi wā kei roto i nā rārangi, engari, ko te matua o ngā mea hātakehi, kei roto i nā vlogs, ka kite atu e te motu i runga i Instagram. He pōrangi. Kare te mō me he kaha. He pōrangi. Ko tata eke ai ki te rima te keitau. Whātakai mā iwa hau i tēnei tau. Engari, ko te mai e kapahaka nei e hara i te mea ngāwari. Engari, ka whakarangatahi tonu i ahau. Kia waihua ahau, kia pakari tonu ahau. Kia pakari i moaku tamariki. Moaku mokopuna, haere ake nei te wā. Kia kaua e tuku kia ngoikore te tinana i runga i te kaumātuatanga. Tātou o te ao Māori ka tere tuku i te rangatahitanga, engari koe e kaha nei te tupiri i te rā auhatanga kia uraroa. Aira e te iwi, koira ko te roku, te kapahaka o te piki kōtuku o Ngāti Rongo mai no te arawa waka. Ko rātou te ropu tuatoru ka whakaeke ki runga i te papa neke i te papa tū wai i tēnei rā. Ne mautaru mai mō e rā mahi katoa ara ko te piki kōtuku o Ngāti Rongo mai. Tēnā koe te kawa paora i ēnā kōrero. Me te aha kāre, kore ka whakamiharo te motu ki te hononga o renata ki tēnei o ngā pākanga ona. No reira, kāre kore ka rongo i aua hononga anō hoki. Engari e te whānau, he kapahaka anō katu i tēnei rā, me ki te kaumārima katoa ngā kapahaka katu i te rangi nei. Ko te tehi o aua kapa, he kapa no konei tonu, no te mātonga. He oi anō, taiho aua kōrero, kia moko whiti atu tātou, kia Riria Dalton i tēnei wā. Riria, e ahana. Tēnā koe hoa ai kei konei mātou kei Moarawa o te atamira i tēnei ata. Ai kei konei ko taimai ngā manu moata o te Matatini, ko whakariteri Te Kei e o rātou wāhi noho, kei te whakatakoto i ngā whāriki, ko ngā tūru. Karu te mōhio hea, wenei tapu, engari ko tino, ko rite marika te hunga nei, kia hāneanea tā rātou noho, kia pai ai tō rātou mātakitaki i ngā kapa o te rangi tuatoru o te Matatini i tēnei tauara ngā kapa o Te Kei e hikama ko Ngāti Whakaue. Te kapa tuatahi ka eke ki te papatu waiwai i tēnei ata me te huhua o ngā ika nui o te ao haka ka eke ki te atamira i tēnei rā. Engari koera ngā pito kōrero atu konei i tēnei wai hikama hoki ana te Māori kia koe Regan. Whakamiharo ana e hoa, me te aha hoki mai rā ki te Kāhui Maunga, ki Pūkōrero, me te mōhio ia he kapahaka no konei, no te mātonga o taranaki katu i tēnei ata, ko ngā waihotanga tēnei. No reira, hei whakakaupapa i o rātou kōrero aneira, a ngā waihotanga. Whakawāte ai te hinengaro, kia tau pai haere, te rere o tō tātou tinana ara kia tuku ai ngā tāmitanga, i ngā hara katoa, kia rere atu. He piki ngā wairua, he momo timatatanga i tēnei terenga whakamutunga, i tēnei wāhanga o tō tātou terenga. Kia tau ai te Māori, kia tukuna i e rā tō mairangi, a o tātou mātua tūpuna, o tira a tō tātou tau eke maunga, ki roto i a tātou, o tira ki runga i a tātou o te kapa. I hua mai tō tātou ingoa, i tō tātou pāpā Uncle Archie,
Nāna te wakaro, kia tokona ke tātou ki tēnei ingoa o ngā waiotanga. Tā te mea, tātou katoa ngā kaihaka o te kapa nei, he uri waka tipuranga me ki o tō tātou maunga, o tira o te kāhui maunga whānui tonu. He mea, hei ki atu ko mātou ngā waihotanga a kuima a koroma, ko mātou te hunga e pupuri tonu ki ngā taonga tuku iho, e kōrero tonu hia ngā kōrero tuku iho. Wa rima wiki pia tātou e whakahara tau ana. Me te mea hoki ia wānanga ka wauwa ake, engari ko te whainga matua ka kaunga ake hoki ngā mahi. Kua whanake ai tātou i roto i ngā mahi kapahaka, i roto i ngā mahi tikanga, o tira i roto i te whakawanaungatanga anō oki. Nāna ko tarana ki wai atu. Ai, koe nei tamata tūtuatahi ki te Matatini, ara e rongo i te hikaka wairua, e rongo i te hikaka a mai. Ko tāku ki te motu, aha koa he timo hu tēnei, kaua e pērā ngā whakaaro. He whakataetae nui tēnei, koe nā tātātou mahi he kaua atu ki te Matatini. Nau mai, hara mai, ki raro i tō mātou maunga. Nau mai, tauti mai, hara mai rā ki te Matatini o te kāhui maunga. Aukaha waihatanga! Mai ngā waihotanga o kuima o koroma ki konei ki raro o koratarana ki tatu atu ki te heke ngā rangi o te arawa waka, tēnā te kaua he hanga kōrero huhua o tērā kapahaka. He kapa anō no te ara waka ka whakaeke ki runga i te papatū waiwai tēnei rā, ko te heke ngā ārangi tērā. He ahua hau nei tēnei kapa, ko tahi anake te Matatini kua tū tēnei kapa, ko te Matatini o Tāmaki Makaurau tērā me te ātāhua hoki. Ko o rāua kaitātaki tāne me tō rātou kaitātaki wahine, ko puahaere waka rātou ko tāsi. Mena e maumahara ana koutou, he ahua rongono i tēnei o ngā kaitātaki tāne e hara, mo ngā mahi mārunga i te kapahaka engari, mo ngā mahi i mua i te kamera, i tēnei wā ka whakawhiti atu ki te hekenga ārangi. Ko te hekenga ārangi taku kapa, he kapa e noho ana i te takiwa o te arawa ara ko tā mātou tūranga waiwai ko Maketu. Nō reira he kapa mai Maketu ki Tongariro. Pai ngā piro, tā wā mai, te mea tēnei te wātuatahi, ka tūau hei kaitātaki mo taku rōpu, ngari ka pai ake. Huawai mai ai tēnei kapa i runga i te hiahia, te ohu matua, kia tū ngā tahi tonu ai tātou i roto i ngā mahi a tāne rore a inerehia. He whāngai hoki i ngā pukenga i tākoha mai i ako hoki i raro ngā meki ngā pauri rā o te ao haka. He nui ngā hū ki te whakaki me ki, engari te manako ia ka pai tā māu atu pua. Ana taku hia, te harau mai ki raro i te maru o oku mātua, onks rau o Kuanti. I whānau mai ai, i tipu mai ai, i roto i tēnei ao te ao haka, engari ko tēnei kapa, ko te heringa ōku ki tēnei kapa, ko ai te tahi o ngā pauako, kaiawa o te ohu koroirangi meki.
Ai, te ātāhua hoki o tau pūrongo rā, ko te heke ngā rangi tērā, ka whakaeke ki runga i te papatū wai hei te rima karaka i tēnei ahi ko rātou. Te ropu penultimate me ki, te hunga kārepe e mōhio ki tērā kupu, kukarahia. Kei a koutou te waihoa. Kōrero i tēnei ata, e hoa mā e kōpā katoa ana te papa whenua i tēnei wā. Me te mōhio, ka kia etahi ko tēnei te puna o te mate, ara ngā tino toki o tēnei whakataetae o te Matatini. Heoi, kia haere atu tātou kia riria i wainga i te tini ngerongero. Riria, kei a koe te wā. Ai, tēnā tātou e hika mā, tika tau whati, ko tā mai te tini ngerongero, te tini makiu ki konei ki Pūkōrero, me tēnei o ngā tino kaitautoko no te tairāwhiti tonu moerangi tīhori. Tēnā koe kei takutua kana? Tēnā koe, mōrena Ngāti Prau. Mōrena e hika mā, no te mea i tai moata koe ki konei ni. Ai tai moatau, pērā me te uranga o tērā, ko mātou te tuatahi ki te kite. I te rongo i te hana o te rā, ana koenei ngā hua o te tai moata mai. Prime real estate tēnei. I tai mai koe te takiwa o te... I tai mai i te takiwa o te haurua o te whā. Ia rā. Ia rā. Gee, ka ngenge koutou ni. Yeah, kānui te pōrangi, And titiro mai, koenei, te wāhi kua tohua mo te whānau? Mai pōtiki rua ki te toka tau. Well, me ki mai tihirau ki te toka tau, te mea kei konei i te rangi nei, ki te tautoko i te kapa o te taumata apanui. O tira ngā kapa katoa o te tairāwhiti. Ai, o tira kōai wetahi o ngā tino kapa ko kitea i koe i ngā rangi kua hori. Oh, hanga bias nei hoi anō. Anei pia he kurahuna, he maunga, e kore he neke. Ko hiku rangi pāriha tērā i tino ngahau, i tino hiki i te wairua o mātou te hunga mātakitaki. O tira, ko koutou era kua rite pai ki te mātaki ki te tautoko i ngā kapa. Heha ngā must-haves me ki ko tētahi kai tautoko kapa aka? Must-haves mo te hunga tai haurua whāmai, he hu oma pai. He hu oma, he whāriki, hei whakawhenua i a koe, ana he ringa paki-paki. Koe rā tētahi mea e kaha whakatinanahi ana e au, kia kaha ki te tautoko kaua e noho me te mata, me te matanga te brau. Ai, o tira, koenei te Matatini e hika mai, e mihi atu ana kia koutou, kei takutua kana tīnā rawa atu koe. Hoki ana te mauri kia koutou. Tēnā koe riria i ēnā kōrero. O tira ko tētahi tino kapa haka katu te rangi nei. Ko te reanga morehu o rātana, no te 20 mawhitu rātou manahua mai ai hei kapa haka. Ko te tau 2025 e whangaanga mō ngā whiringa toa. Neira, a te reanga morehu o rātana. We've been going hard since the beginning of the campaign, which is like 7 months ago. It began from one of our tumuaki, Te Reohura, and she created the Morehu Youth Movement, and that's just an umbrella of that movement there. And I think it was 2001 that we changed our name to Te Reanga Morehu o Rātana and became a competitive kapa. So we're a kaupapa team that comes with all the responsibilities that sometimes hinders our campaigns because we have to drop everything. We follow our tumuaki, Manuel Te Koha Mutunga Tāmau, so when he goes on mātoro, you know, there's no noho plan for those weekends. We go and follow him. There's whakamoimiti every Sunday, so we stop practice and attend whakamoimiti. I think we bring whakapono, number one. We bring a unique sound. Mai tā mātou tū ki te Matatini ki tāmaki makaurau, i rongo i te ao, te iwi morehu, me ngā morehu katoa o Aotearoa, ki tā mātou whakapono. Nā reira, mai tēnā, ka hara mai ētahi mema hou, ka hoki mai ētahi mema tawhito. He kapa toa mātou o te rohe nei. Nā reira, ko tā mātou tino hehia, ka haere tonu tēnā kaupapa, engari me eke mātou ki ngā taumata
kareo no mātou kua eke. Nā reira, tā mātou tino ngana ana ki te uru, ki ngā whiringa whaiti. All kapahaka throughout the whole of the motu have been going hard, and no doubt in their final preparations for Te Matatini o Te Kāhui Maunga. It's a way to build team building within our whōropu that we make up, as well as kohi pūtea, and have a bit of fun with community. We're going to be us, and the only difference is that we're going to be us at home, so we're forced to be reckoned with. I mean that in the most humblest way, because when we're around our own, you know, we feel our own, we are our people, we perform for our people. Kāre kore rite ana te motu mō ngā huanui ka puta I te reanga morehu o rātana I tēnei wā. Engari taiho ake tērā, kia mokowhiti atu tātou kia Shakaila, e whanga mai ana ki ngā toa hoko hoko. Thank you. I'll try to. Hoki ora mai e te whānau, kei te rongo au I te kakara o ngā tini kai kei te matatini I tēnei wā. Aha ko kei konei ngā kai Māori, he koko nā te ahau, nā reira, ko tai mai au ki te tau o Mama Sala. Nā reira, Morena, how are you feeling? I'm absolutely great. Yeah, feel good. What kai do we have here today? What are we selling here today from Mama Sala? Yeah, from Mama Sala we're selling the drinks, pāhotanga. Yes. This is like our traditional drinks, fresh. Not only that, but it's real fruit, and it has been going well. And I hear at other events that you have this special delicacy of yours. Do you want to explain to our whānau what that is? Our special one is loihaosi. Loihaosi is a very popular delicacy for the Tongan, especially the students here and everywhere. The young generation, but the old one, they see that they eat it every day. But we're so great to bring it down to the whānau here. And if I was to, I'm coming here in Matatini and I need a big kai, what combo would you suggest for me to eat at Te Matatini? Yeah, I'd suggest you can try the Mama Sala, Mama Sala premium combo kai, which you have like the potato salads, more like the island food, the lambs and chicken and a little bit of the delicacy. Yeah, and the salads apart from that. Yum. Nā reira te whānau, you heard it here first from Mama Sala herself. Nau mai hara mai ki tōna tēneti, kei konei ngā ota I te whānau, you don't want to miss out. Ka hoki atu te mauri kia koutou. Mauri ora. Kia ora, Shak, me era kai reka. Heoi anō te whānau, hei te warukaraka, ka timata ngā mahi pāpāho a whakata Māori mō ngā kapa kātu I tēnei ata. Nō reira, e whangamai ana ko Riri Adults and Riri me te tahi o ngā kai whakataki. Kia koe te wā. E te iwi hoki mai anō kei konei mātou kei te ruma pani mata me ki. Me tēnei rangatira me tēnei rangatira o te ao pāpāho kei taku matua Julian Wilcox. Tēnā koe. E kira matua. Tēnā koe. Rangatai tonu koe. Tēnā koe ko. E kapi whanaunga Julian Wilcox. Tēnā koe. Tēnā koe te tuahine. Rangatai tonu tō āhua I tēnei wā me ngā tēnā koe I tō teka. Engari, me hoki ki ngā kōrero pono. Kōrero mai mō ngā āhuatanga, mō ngā kaupapa nui kua heipu mai ki runga I te atamira I tēnei wā. E mihana ki ngā kapa katoa kātahi. Ka rua e mihana ki tā rātou whakamānawa I te hunga whakakainga I a tātou ki a Te Matatini. Ka toru e mihana ki ngā kaupapa. E whakahoki mahara atu ana ki ngā mahi a ngā tupuna. Nā ko tērā te tahi kapa no Ngāti Porou I te rangi tuatai, tino pai. E whakamahara ake ana I a rātou honanga a te tāpirana ngata kia Māui Pōmare ko te whakawātea tāpirana ngata ki te rangi hirua nā ko ngā hoa aroha ne. Nā mohi anō ki ngā kōrero I te me he te au te ahau. Nā reira, ka rongo te tangata I era kōrero ka tangi a roto. I te reka, I te pai, I te maharatanga ki era amahi. I te āhua no hoki o te kawe a ngā kapa I era kōrero kia rongo te taringa ingari kia ngotohi o ki te whati manoa. E mihi ana. Nō reira, ka mātua I tēnā te wāhi kia Maunga o tira mātou I tēnei ata, ko te maki utangata tonu e taitai mai ana. Engari, e mihi ana kia koutou ngai pīkoko, kua piri mai kia Maunga I tēnei rangi
paruhi, kua aua tēnei, te mihi atu ki a koutou. E mihi atu ana ki ngā pataki o a mātou taiwhanga pāpāho, kia Te Ao Māori News, kia Aukaha, kia Tahu News, kia te reo o te uru hoki, no mātou te waimari, no mātou te whiwhi, i noho mai koutou, hei āta whakarongo, hei titiro hoki. Ki te mahi a te tangata, o te rā tuatoru o tēnei te Matatini. Kaua e wareware, hei āpōpō, ka mahi anō, ko Maiwa anō, ko Regan Tera, ka kawe ake i ngā kaupapa o te wā, mo te rā tuawha, te rā whakamutunga o ngā prelims, ne? Te whitukaraka i tata hoki mai rā, engari tahuri atu kia whakaata Māori mo te roanga o tēnei rā, o tira ki te korimako o Taranaki anō hoki, ki ngā reo irirangi kei ngai pīkoko ki te kapahaka tēnā koutou, o tira, tēnā tātou katoa. Tēnā tātou.